Bak Presiden Tensong sembut Menteri Rong Bak Kejala Mekhlaya bat National Vice President ke National People's Party. Hak jing yalang yalap election cina mikmat citeng semai syaka yang rebau thoan Kejala Mekhlaya namarong keneng ulaong baka seng kongres kalamit tangban keno ya ke MPP kabalang khmat ya ke Sarkar Mekhlaya Democratic Alliance. Ulaong bulas ngap bahai ki egi mat ekran baka kongres kan ra ikpat ba bakin ciet kino mikmat citeng semai syaka yang darbar hak lai photorik ursau arjar fuai. Dak bapat pa kongres ke keno Bak Presiden ukon rat bak snyo balang bagi de ginong tu ula buat jengkeli bahatu kincap election dah berkeno ikiwei. Ya kan ni, utai undang elam ula penpau belap election dah bentau kurtong gan PP bak penyak sing CM hak senong tereng hak jan miat arfa artrik ursau arja arfwei. Habang hasngap ya ka kubur election menta ka ganti. Ni hangne is kasil skidon arteli. Kapapun kapor ngapulut satay sa mauplang takumju syaderu sa maurang keneng. Kesubjek pedeng kebakren ki kongres kalong tangkawai bakata kalong bansyu kedeukti be ya ka MDA government syu kedeukti be na pasyambas ka ka agenda ka bagidon banlek siya upat ba banjit ya unong nikmat hakalai voterik giong hana upresdun ukonrat usngobha bakiwei de kinong tu la bajob election bunta nanta kabaar hana syayam syida umat la ban perjob election dekata rehatotli yakika ka agenda ka ba pipidon balada haka artarik pijo ka ka ba pinwara hanis nok terri ngangakran da ka ikhtiar baya ka assembly gisasdang haku arboar kali na ki kongres no yalam kidut ne manong kata kum kata kaji jadkan pas election kejingkan bahas election jo ki mata kalong tang kata nganga o pi kipat ba nong sok snong jo ka maurang keneng konstitusi kamtam habot terling lada katuit ke mana jong ka roy kapar tang ka bagi jauh umat ngaru ilading nganemi isu sekretariat na suyam ha kamrathya